Supplier nakaslem jong unongsan Hima. Ki nong yalam jongka Jaiñtia Coal Owner Supplier Workers Association henne kasngi kilapan pau ya kajing snaudiaw ya kajing bom shimkhia jongka Sorkar banthau ya kilat kilinti banti Dewïong. Habakren bekinong tho khubor hashalong press club u president ka Jaiñtia Coal Owner Supplier Worker Association uba Marshal SB Biam uloong ba kakenhun kakwa ba ka Sorkar kade banle AA halor u Dewïong namar ha kajing syam jong ki nong Jaiñtia ngi syam bun kijing namar baka Sorkar kam syam kya halor u Dewïong uloong baka Sorkar mentala khat arsnem bakhang ya u Dewïong kam syam lale AA kaseng kakerpat ya ka Sorkar banthau kilat kilinti ban yo trei biang ya u Dewïong kumbayo trei menshwa uloong baka Supreme Court kala ai ba kinu ki bahap hapo ka 6th schedule kimla bantuklar namar baka dei ka jaka ki briu shimet ula keno baka Sorkar kalale politik ya kanika kam bat ki kwa bakin yo bantrei kum batrei menshwa na kata kadau kaseng ka Dawa na ka Sorkar bakan ailat iki bat ya baro ki batrei Dewïong namar ki snotho ba ka jingkhang Dewïong ka kta iki pat ba wat ka yo ka kot ha ka jilaru ka her uloong ba ka Sorkar ka dei ban khang no ya ki karkhana do bilat ban wan kit Dewïong na ki wei ki jila kaseng ka persya joria kani kini ki karkhana ki dei ban aila di trai jila bat penpoi Dewïong shiki karkhana ha ka bai dei bat ka SOP baka Sorkar ka ong baki trai jaka ki dei ban don shispa hekar kaseng ka penpau ka jing bam sngo ya hap namar baki pat ba ka jila kim don hadokat kata ka jaka namar ha ka jila wei ubrio udon jaka tang lai sao ekar ka kenhun ka penpau ya ka bakam sngo ya hap ulakan tu ka district council baka dei ban thau ki an bania dai ki khendo ki shiap la ka dei halor motion ne ki wei ki mar po khendo shu uniu rang ba ulapan pau bana kalyang ka jong u ha ka shitrik ubana jiliu un salet ban shong yaki khlembu por hakmat ka office u deputy commissioner ula khot ru yaki pat ba ban wan yashim bentalang ha ka ne ka si Minor Supplier and Worker Association ini manakam General Secretary itu board without a number dom aduk so Chief Minister yang ini Sri Panrat sama so CDC Sri Tumpor Siwat Badro Ministry of Coal Sri G Kishan Reddy but Kumjuro so Sri Satish Chandra Dubey but also Sri Dev.is Nibuti Kapang Manrak Kelam ini Hagajing Leganti Jongi Sembon Dimau Jutut Banaliang Jongi Nimsem ban pendem takarai misem ramba ban yakun tenget yau Dewïong ba unlek ban yot tre ku mencuahi kenang masuk di Dewïong ini kumbalong ta lakat asnem keti kajingkang Dewïong habang apet ya inong song sinong jongi watang ban bamro kimyo nama kimyo ban belas ni nakada bajingkang Dewïong ban penlei school ro kindon lacho Bumi kena pada pep school batang ban len sim dawai ro timdol bisa so. Habang impet ya ini isyam jingjar do kata kata jingtang kami sin jogi habang pet ya ini ban ningdol la so dawai nyahab ban yakun persyak ya kini Sorkar ba kam pat yau kumno kan wan la tan Plie yau Dewïong. Hari mengkusir dari di press berkoi ni wan nega session bagi kuat dan kredit pang bagi kuat ba kasarkar berle minta Dewïong nama kejisiam jungi kinong Jaiñtia bangun mentang di sim thang ha kejing jungi berkoi nama kasarkar hi kamshipia Dewïong kasarkar kali patiau Dewïong ba kanasnem linter bakhang Dewïong ne kamshipia kan di banyarak kunjut di jungi dan ang keempat Sorkar bakadei bahkan sinari an ilang kilji
kenang bang nila ba Dewïong ban Plie ko Plie Mishwa bat ni objektif ko kadang objektif ko badan hari badan spriput ke badan burung ke jemi kala nai ba kat Dewïong uha ka ribi kaya jemi ke 60 area apa 60 area ni nak ban interfere kalong kecegah jong ibri simen kidan hok maki try jaga di try dulu hanrai yang afek bat akani kum kalong mentah gile politik ni kani kam do kim kwa ban Dewïong hanrai bi kwa ba kalian high level Dewïong hanrai di man jong ina asession kwa ban lah yang high level ni kwa ba uduk usut ujuki orang ri unyo lang betre lang kejuk menuju tre Mishwa bat na di man Sorkar bahkan peglen ini tumunong Jaiñtia nani bakit ka kalian betre Dewïong kemudian saya aware sebab saya garu hilo ban peglan ini namar ba disoto kejikhan Dewïong kan nubar kata apa mikaliar wat garu binus yang mikaliar tak ha des gawinga kerpan Sorkar tumbalang mentai factory cement kidon thar cement factory apa Jaiñtia halar ba Dewïong jumi ulang apa karo material jumi ulang apa mikaliar hari kita ban kangno ini cement factory bagi bonrak Dewïong na barjula bagi kalian ini persyak jur yang cement factory kita ban yarap ini kino mikhalia bakulo ban warna ban tilang ban Plie Dewïong lani dekai kal tiban snai an Dewïong ban yo ban trelan hari ini dapat itu Sorkar ya kibri ulah jom kat penishtom ini kamsyak ban Dewïong kamtre an snaan hari ini bagi factory gawal nabar berkai piyo ban kip Dewïong nabar kani gelong nagasen juni persyak basgawe haba ni phai ti kachbe phai ro nimpur shi ti namar ba nimdon la ban ti shu mata teni kerpat Sorkar kadon ka SO pi ba dan kani ka pemi ba kidon kam 6 hektar ini try jaka di makwa ban license mining kani ngani ong ti ba hapo mi khalia juni patdot do we ubru badon 6 hektar jaka kani ka an basna te napo rithor kami hak hari handil syagahil area namar ni jani don uwe berlo don kena tangai ta syita harta don cakap tingi di mani Sorkar bakani ke reduce itu SOP namar kami hak bak kecil ini bak kecakar don ni hani mata tebaa nakua batong ira disikonsel gobalai nang disikonsel ba kani ka kindio kecil ke jumi kadai Mekah yang kasi kawan bersensyar ini banyada ini tingi gua bagai disikonsel kadai ban keren syapang Dewïong mahpo Jaiñtia atau rumor district council bahkan tahu di an tidak kelti bahkan ini marko kendel di ciap lani Dewïong mulai turun kan badan di mar ujongi ni don hok kinshar an banyada ini di Jaiñtia besi te kunjungi ke Sorkar ngakerpat ini kadai rumor bersensyar ke an te hakani badem na abu ida indefinite strike bangan le hakani mende kasin kom ngalapan permission no DC hare udisi por par permission ini uang ngisapik ben ai andala ada menin kesni pak wajibat ini bamsya ban le indefinite strike te por kondisi ban nalen junga ngarai yang persya bangan le bagi indefinite strike ngantur be check face la shai kesni hakasni kom shitari bat naweri pa iba dengan sosok makai beduk besuk iba inja bekerja Dewïong bas ngobha banyawan ban ai kasamen tetapi snow shisha banir mikta hakam Dewïong yawan lang bangin ikut tenge ye gani Sorkar bahkan patiau ye ke Dawa cumi to bal atas nen mita organisation ngai habang ipek banyak bakang Dewïong ngai ngayon ibagi dukan kimandi mantisu dasak kimata bat kila du bijingkerman bantre berta mantopur ngayon ibagi nomi kemat abagi wan hakitan juga kikular ban Plie Dewïong andre kani kalau tang ban penbe election yengi kipai ba ban isngiu dio sisa jadi jingle jogri Sorkar abang ipik bun support Jaiñtia jongi babun ki kali ki balai simram ru
boleh simrang na ki prepare company kila sa tanah kadau bekim yok isasu man siu ki kisti na mar kini kitrai kisenya tang ha Dewïong te tang kata sa gawin ng yung pagkakas ko ito po DC office na tempat ba hindi pa yung pili lang pa ba yung lang na mag-iram sa tinga ang yung kut ng tajong ay ba kajigit kun yung amde ba yung namin di mawi katong kanang kajigit yung pili pa na tempat ni bapero kising yung pagindon man bang kumju kising halang ba daw ng po Jaiñtia na tempat yung sin pasnurit ba kinya join lang bang hatras ni paliwang ng bangkasyan ng mga naman kanil niya kali kejumpa ba hibaro away but na tempat yung political party ro ba what pun big election ini tanggal for election shua election kuanong thebut ini anda ipat ba thebut yung bangin pulai yung anda thebut iki indor tambui ban kren namata yung ko dada kalong session ko hangni ko state yung Tekani nolong ketawa bahwa ni tambahan ni kuat ba, piwan penting ini tanah correction. Anda ada election pintu, pion ini, oh bagai kani kesimpor, bagai kam Delhi, kani kam nanta, bagai kam nanta Supplier ini. Mata yang ajar buat election, tidak isu yang Dewïong. Please watch isu Dewïong. Perkat kuat ba. Amdebal penting ini, ni rumah start nanta. Yang tempat ini bagi akan reduce itu SP tangsa hektar trek apa? Hektar. Naga-cispa sa. Dewïong ba? Kita gini namar ba munta minyak keren kaan baga Sorkar ni kam Jaiñtia te. Tempat patiaw ye kam Dewïong. Wat hasisya na tempat keren tang hisin bagumno ngile bagisnay kaan Dewïong.